بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حمد قهمايا هماوگ ما خلق کرد، ما وراشت. İnsunu ve şeref insanetin mar layıktı, ma insan veraşt. Milyonuna mahluk jest, ama binate in mahlukunet, ma binin mahlukunet, şeref insanı mar layıktı, ma insan veraşt. Be sebebi ma insan bemun ve insanca hareket bikir, se insanın hareket bikir, ri'ardunet, yo binun gaz mekir, yo binun hak zulüm mekir, yo binun hakaret mekir. و حقوق حق حقوق yo binun bişnas peygamber erşavit, kitab erşavit, din erşavit, hidayet erşavit. Man humay jwarinir hunzarına hamd ken, şükür ken, teşekkür ken. Rahme humay, himaye humay, destegiri humay, paşgere humay, ki peygamber yap, ki ehli beyti peygamber yap, ki ashabı yina, ki ayık her râri yina şin hayar vece kıyamet. Rahme humay, ای که ما گوشتاری کن شما همشهری ما زازای ما ملت ما ای که ما گوشتاری کن رحمه الله پیرنون سرب مردم شما سرب و گونون شما سرب گل جماعت این برنامه را ما دست بکن انشالله اگر ما موافق بسه آشم رمضانت از وازن در حق سوره یاسین شما خبر بید و بنه تفسیر سوره یاسین وراز یعنی او مقدارک ما ترا فهم که او مقدارک عالمون ما واد و ما کتابون را وند او مقدار از وازن بزون زازاکیا تقدیم شما بکر و در حق سوره یاسینت شما حسب حال بکر ان سوره شما تفسیر بکر بلازم ما شهر ما ملت ما شلیک ما سوره یاسین زافونن حتی اون سوره یاسین مثلا تبارک و سوره عما او هیر حفظ توحید وقتی مردم وین سوره قل هو الله یا ختم قجی قرآن حسبیانا حقیقتا زوقدو چرا؟ çünkü سوره یاسینت هم بحث پیامبر بن هم بحث آخرت بن هم بحث همای جوارین بن دلیلی آیتی نشونهی قوتی قدرتی و zaten Kur'an enhire همه asıl bahs Kur'an enhire همه tevhid yani yo biayiş humay ahiret ve peygamberi tabii ki ennek işte şeriat ist halal haram ist ama asıl din prensip din usul din enhire همه tevhid miad yani ahiret ve nübüvvet peygamberi tabarekiz en Rabbas kana sure عماز يعني قدرة وقوة همايرة هذا باسكن باجة مكان متقين ومكان غير متقين عايشين جنات عايشين جهنم أما غير يعني اللطف أو إحسان أو نعمتك همايدة إنسانون أين رسولة دست بكنا قيامات رباسكن وجنات جهنم تبارك هكذا أخذا يعني نعمة الله وعن مهم آيات سورة تبارك دون لو كنا نسمع أو نعقل كنا في أصحاب السعير يعني أجر ما یا باش نوتن yani hak gösteri bikirden, peygamber gösteri bikirden veya ma akıl خوب بشغلنن ما ایتن راسن yani ehl cehennem ma nebin. Hakikaten insan ya akıl خوب شغلنن ya zik ay akıl aynı gösteri kun peygamber umme vaat ve an akıllı insanın riardına peygamberin yine sarı akıllar çoğunu eğer akıl neyse er pür dünya habin tesir peygamber ona 2 milyar Hristiyan 2 milyar Müslüman yok miktar. Yahudi peygamber bin ummeşi yani o ahlakiyin o marifetiyin insanın o zanayişiyin de insanın o hamaz riarduna hakim çuhandeyin tesir nevraş. İniz mecnura çuhandeyin akıl nebiyo. Ayrıca لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير eğer ma gösteri bikirden veya ma akıl خوب بشغلن ma ita nerasen. İtama gel cemaat sure Yasin ra. Bahsken zaf mühim sure Yasin. O Peygamber aleyhissalatu vesselam sure Yasin irvun yani
qalbul Kur'an. Herçi yok kalbi است قلب قرآنیز سوره یاسینه. قدم ما ملت ما ضافونا عنا سوره سبب مردون خواه ما اونن ان سر ما بنا خبر دون يعني قرآن عموما سوره یاسین خصوصا سوره فاتحه خصوصا مردون ایکشی آیه دنیا ما اونن ان سرون پینون تون ونگ işte ما هي اشنوين قال قصه كي نيا عصيدين اس نيا يوم سند سبتين اس نيا انسان مرد و دوسي قفلنا قرآن سمد گونونا ومو سمد مردونا نمو و سمد مردونا سمد قبرونا قرآن هم سمد گونونا و هم سمد مردونا مرده چنه يعني وقت ما بون مرد اگر مرد چنه بیوسه tabii ki Kur'an fayda نکن ama مرگ اگر روح بدن را کت هرا کت بیر daha yom meydun hera cir vrazıyorsa daha zaf istifade kın. Yani Kur'an rahmetun li kulli şey. Yani rahmet ki herkese, li kull, herkesin rahmet. Rahmet. Peygamberiz. Yani rahmetun lil alemin, hudan ve rahmeten lil mu'minin. Vakti ki Kur'an rabbasun, şifaun lima fi sudur. Yani şife, ennuveşunek hessine mad, kalb mad, ennuveşunek Kur'an, raşatu Kur'an, درمان اما رحمت هدایت سمد ای گونی هدایت و رحمت اما الرحمت و رحمت وسعت كل شيء رحمت ما هر چی گروت بندست خو یعنی رحمت ما هو هتاعت هر چی هتاعت هر چی گروتا ما چند حب آیت از قرآن کریمت یا یعنی قدرت همای هو هر چی گرو علم همای هرچی ها احاطه کرد و رحم همای ها هرچی سر مرده گونی فرق میکن وقتی ما مرده اگر قدم و چینه بیایش دین بیایش ما فکرینسه tabii ki fayda içiniyor ama enema gerab bizon ruh ma vakti beden raveja daha meydun cirben hara çünkü beden ise kafesu yani se zindunu vakti en beden ravejasa جير ميدون دها بنهرا ارتباط الروح انا الدنيا وانسانون او قرآن ماجير ونينو ارتباط برقرار ارتباط نبريون ايرا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بات اقرأوا سورة الياسين عند موتاكم سورة ياسين مردون خير بونان بو از اینکه قایناخ مجنه شما گل جماعت مختار الاحاديث نبويه بيور ان كتاب بيور مالون مادة دوست معنی انوا حدیث ویژنیای پیامبر ایتابونسا حدیث 1228 نمره شو عماريه من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له كم سورة ياسين اگر شوند وقت برا كتش بونسا يعني الله تعالى عفكن أنا أظن آياشو عفو عنك من قرأ ياسين ابتغاء وجه الله كن بالرزا هماي قي خاطر همايا سورة ياسين بون بالرزا رزايتي كسب بكر غفر له ما تقدم من ذنبه ايقونيك كي تابي قونيك بناتي يو همايت أي جير عف بن فاقرأوها عند موتاكم سورة ياسين سمد ميتون هو veya ayki ihtizarıd, ayki mergid hemren vert bunen. Çünkü Sure Yasin yok kısmiye ziyad در حق آخرت ما انصر خبردون قلب القرآن قلب القرآن yani قلب قرآن پیامبرون هر چی yok قلبی است سوره یاسین است قلب قرآن اما قلب قرآن زیرا قرآن سوره یاسین انظاف بحث آخرت ربن و گونیم بیایش انسانون و راج قیامت وقت انسانیین او راج یعنی فکرین خبرداریش نکن دستین لینگن قبر واردن و وقت واردن و شاش بن او کم ما ان قبر ما ورزن و من مرقدنا هذا ما وعدنا الله وصدق المرسلون ان وعده همای و پیامبران از ان تصدیق کردن ان وعده همای ایر با ان یعنی ورازو ان وعده همای اموجه و ان سر Yasin anzaf kalb Kur'an yani umuvatiş çünkü ahiret ra zaf bahsdir.
بحث آخرت zaten din İslam'ı gel cemaat ahiret kalp dino. Eğer باوره ما با آخرت چی نبسه او چو دین وات حلال حرام حساب کتاب پیوره یه معنی کو کنوین یعنی اگر ما باوره ما آخرت چی نبسه با هونه بنگونی انسر باوره ما چی نبسه ما حشر نشر بین ماشین محکمه الهی ما کتاب خو گین عملک ما که انا دنیا یعنی به شکلی کتاب یا CD گنون ماده است حتی شما عملون خو وینن قرآن اوقدابون یعنی چوک شما که انا دنیا شما ای وینن بچمون خوا و وقت ما بچمون خوای عمل خود دی اگر انا باور ما چی نبسه انسان نه حلال کنه نه حرام کنه نه حق رعایت کنه نه عدالت رعایت کنه دین ون وقت عادل بیان اگر شما عادل نبسه با جزا است اگر شما اخلاق نیبسه با جزا است اگر شما حق حقوق رعایت نکرده جزا است شما اگر مثلا بایک و هر قجون حق حقوق قجون رعایت نکرد و یا برای دایکون بایکون که حق حقوق رعایت نکرده با ان مکافاتی و یا جزایه است اما اگر ما باور نکرد و آخرت ما قبول نکرده یعنی دین معنی نمونه نه حلال حرام معنی نمونه نه حق و باطل معنی نمونه نه ظلم و عدالت معنی نمونه نه آیرا یاسین آخرت حساب کتاب را بحث کن و تابی که ورنی یاسین پیغمبره و ورته یاسین و من آیاته یعنی آیت و نشانه و دلیل همای ان مثلا شما خلق نباتات خلق ان خلق یا دست 50 سب آیت در حق قوت قدرت همای یعنی همای دون ما شناسنایش او جرابه هونه بحث آخرت بن بحث جنت بن بعد جهنم بن پینیه zaten یا چند آیت ضعف مهم است که امه پیامبر روا یعنی است بی هر رو پلیسی کم هونه اینین یعنی کن گونی و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم امه ابن خلاف امه و یا محمد یعنی این استه هلیسی بی چورک یعنی بی هر رو بی ول هونه کم اینی کنگونی اما یه حیات خو و خلق خو و بیایش خو ویرا کرده بیانه و بنا چی نیاب و اوجه قرآن ون و ضرب لنا مثلا و نسی خلق ماریو مثال آدیو استه گروت خود است این استه هلیسی و اینا پوچین یعنی بیو هر هونه کم اینی فریکیو کم اینی کنگونی اما وراشته خو ویرا کرد و بنا چی نیاب نه هستهی به نه پستهی به اما سنی ورازیا ایا خو ویرا کرده اما استگروت بود است و ضرب لنا مثلا و نسی قال من يحيي العظام وهي رم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم طبعا وقت مراسه تفسیر ان ده حرام ما نسر خبر دون اما پیامبر به واته هم جواب داد وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي العظام قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم تراواج يعني ايج هيفر ان فراشت يعني ان وهر استي بنا تشين بني استي بني باستي بني هجري بني تشيك ترا تشينب انا نبيايرا فراشت يعني و او هون قادر يفراز وقت ما راسه ان آيات سر tabii ki mazaf haberdun yani çıra Yasin vat kalbul Kur'an çünkü kalp din kalp diyanet her şey Peygamber aleyhissalatu vesselam yok kalbi öz kalp diyanetiz kalp dindarız bavere ahiret ya eğer tu aya bavere ahiret o usul ahiret bir din ra girotsa din tave nemunan o vakt yani kera sernevendana kum çine destra o mesai kön ne kürse ahmak çünkü eğer cir kar mununsa veriyed mununsa hasap kitap çinunsa هت بنا إنسان وهر وجدونه وهر عقل وشون وجدونه ديو محكمة إلهية ها ذرة ماد يعني هر إنسان ذرة يديو محكمة أصلا وكانت عالم ألمانون وفيلسوف ألمانون وجدون إنسانون را حركات كن والرسول هماي ون سنيق يعني ما إنسان يو كائنات قجيك يو دنيا قجيكا أما أنا الدنيا قجيك ديو محكمة أصلا هر إنسان أجر قلبية وجدونية يعني نخرب يوسا تفسح نكيوسا بوش نبيوسا o insan eğer vicdani agah ve hayavsa
وقت ويو خرابي كنسا وجدون يرحات نبردن محاكمة كن تقيهن قدا كنت ما بون وجدان عذاب وجدون عذاب وجدون يعني آیا محکمه ذره ماده است سنگ بون ذره ماده نه محکمه است دنیا از کائنات جو کائنات پیل آیدز گره یو محکمه یو انسان پیل آیدز گره یو محکمه بب ان ذات امام علی علیه السلام بون وتزعم انك جرم صغير ولكن ينطوي فيك العالم الاكبر انسان يعني فكرين كتيو جسو يو جرم يو جسم يعني قجيك اما تقجيك جرم جسم تقجيك اما دنيا قرد ها ذرت çünkü Gazali'nin İhya Ulumuddin ve Kimya-i Saadet yani hatta yo hesap ki kainat içine öse zerre insan diz او öz arş rabiyer ruh rabiyer yani melek rabiyer o ene yo bahs marifetul nefs ve marifetul hak ve marifetul tarik yani yo bahs ene sor inşallah ma yo ders vrazin ama her halükarda sebebik Peygamber aleyhissalatu vesselam var likulli şeyin kalb ve kalbul Kur'ani Yasin yani her şey yok kalbiyoruz ama kalp Kur'aniz Yasin ve hatta yine hadisiz Peygamber aleyhissalatu vesselam bun muvaşten yani ümmetin mera her fert kalp Kur'an zerre kalbiyedib yani sure Yasin hifz bikirden ezber bikirden ve yine hadis aleyhissalatu vesselam Peygamber aleyhissalatu vesselam bun قجون خو بون ياسين بدن جيم مسنايش ياسين ريحانة القرآن يعني ريحانة قرآن ياسينا بدن ياسين بدن قجون خو مسنايش يونا حديث ديت پیغمبر عليه الصلاة والسلام بون يعني شون اگر شما ياسين بونسا آیا شو حيا سرسباي يعني يو وشش ماد ورز يعني كيف شما هو جاز و سرسباي شما بونسا حيا شون اورج شما حضور بینن اگر شما یاسین بون سمت گوره دنیا و سمت گوره آخرت سمت yani دیانت الله تعالی بارش مکن خفیف شمار هرایی ورازون حتی پیامبر علیه yani امام علی علیه السلام پیامبر رو روایت نقل کن بون یو یاسین یو نمیزک yani کافیه و قادیه به معنی آیا سوره احتیاج انسانın برطرف کنه یا ما با یا حیوان بیابین و سکر و یا انسان رار ویجون وزک یعنی داله ایرون داله یعنی وین بیایه خو کو وین و سوره یاسین بون و ان ifade بشون یا هادی الضاله رد علی ضالتی وقت قیمه رار ویجین یعنی داله ایگم رار کوین داله همیز او چوبو وین yani ورد معنی است سوره یاسین بونن همای را بوازن یا ربی انقج و بیر رار سر ان انسان و بیر رار سر او اقربا او دست اگر رار را بجوسه یا ربی و بیر رار سر یو اشیا یو چی بیا وینسه یا ربی سمد وینایش یزک ت yani مار دستگیره و انگره راحت بکر سوره یاسین بونن yani انسر حدیث ضافی چند هب حدیث مشمار ذکر که حدیث دینز بو یو 1228 1228 مختار الاحاديث النبويه و حدیث بینز طبیعت یون دین حدیث از ون کمک ریش جمعی شور سر قبر بایخوا دیکی خوا و قبر شناسی و سوره یاسین اوجا بونسا الله تعالی یر yani گناهی ما از شیازونن هم معاف کن مغفرت خو مر رجنن همیز بار ایگ he دیکو بایک مازک بارین کن خفیف veya yuna hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam bun yom merdin vakti bun şey makberistun yani müminun kabristun müminun zazaki mabun yani guristun müminun uca Sure Yasin bunsa Allah-u Teala bun ayık he uca definaye Allah-u Teala barin kün hafif, barin kün şanik ve hande kabrik he uca her yok kabriz yok hasana yok khair qıcık samed vahar kesik yani Yasin ucavend yer Allah-u Teala nüsün men dakhala
المقابر المسلمين فقرأ سورة ياسين خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنة. علموا أولادكم سورة الياسين. Yani hem Yasin vendiş hem göre dünya hem göre ahiretet mar herayi verazın rahate verazyan. Vakti ma Yasin bun. Nume Yasin. No her yo sure Kur'an şmazun çem hep nume yinest yo sure yonuma yo sure dunume yo sure mesela sure Fatiha hot hashtag nume yes. Sure Yasin an numu meşhur anna sure Yasin'a. Yasin ama sure Habibun Necar. Yani enazum yavatı çünkü Habibun Necar yo merdim veli Allah yo hire hab kasid ome bajar Hatay Antakya bajar verin şmazun yani çher hab dünya enezeki bizunem kilise verinik dünya veraziye yo Hatay numeyu verin Antakya yo kilise Antakya verazi yo Kudüs yo İskenderiye yo Dameşk Şam'd yani ayrı Hatay Antakya zaf muhim zaf bajar verin قاصد وجا ان قاصد استخمن كان يعني اني حواري حضرة عيسى وجا سمت تبلغه حبيب النجار وجا جربيو دستگیر و ملت دعوت کرده و این شما رو اجرت نوازن یو طلبین چینو شما وازن رار حق هدایت بکر شما دعوت رار حق کن بیرن دعوتین اجابت بکرن قبول بکرن ایران نومه سوره نوبه حبیب النجار هر پیامبر زو حبیب النجار یه است نزدیک ما بزن و هت بنا يونا نميز قدم ما دافعة قادية كافية veya muimme. Peygamber aleyhissalatu vesselam yo hadis medivun Tevrat nume'na sure muimme ke khayriye bereketiye yani şamil guniyo merdiyo şamil herkese yani herkes en rahmet en surara ve fazilet en surara istifade kan ara muimme yani amme herkes umum herkes tra işkün istifade bükür. Tabii ki gel cemaat mava yani sure Yasin'dir bun kalbul Kur'an mesela sure Er-Rahman bun rende Kur'an veya sure Bakara mesela bun khayme mavun zadaki çadır khayme Kur'an yani sanki yo khayme va o pure o bahs veya mevzuki Kur'an'd işareten kelm en surat mesela zikir bihim. Zaf surun Kur'an yani vasıfyin est. Mesela sure Fatiha min Fatihatul Kitab, sure İhlas min Suretut Tevhid. Yani en kadar vasıfyin est. Tabii ki pure surun gel cemaat ay sure yo gelin nazil bi ay surun sebep nüzulin est. Yani yo hadise biya, yo vaka biya veya yo gurebiyo veya yo persek biyo ay sör mesela sure nazil biyam sure mesela qicik. Ama sure gird se sure Yasin ki 8 hab ayeti est. Ana sure çan hab ayetin sebebi nüzulin est yani beçe sebaba ana sure nazil biya. Sebebi nüzul ayetin 4-5 hab ayet ayın maşmar vun inşallah ana sohbetet. Mesela sure قدوم yani her sure yo sebep nüzulüs mesela her ayet zaf ayetin yo sebep nüzulün öst ay göre sure nazil bana sure Yasin'd yo mesela ayet وجعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون yo ayet enno Peygamber aleyhissalatu vesselam vakti en sure wenden Mekke Mescid-i Haram'd Ebu Cehil ve Velid ibn Mughira en Giragir yani melkalin Mekki Giragir Mekki inni omen yerlere Münik gösteri kirden milku ina kirden derk yani muqmah qamah dava vakti merdim ben ser ok wana ina milku kana barz o ayrvun el cemalul qamah o inina gösteri kirden o vaşten Peygamber aleyhissalatu vesselam eziyet bikir vakti Peygamber Kur'an'ı wenden ana fer destin lefiyen kırıkayına kırıkan kadar menden ayet zaten Bismillahirrahmanirrahim inna cealna fi a'naqihim aglalan fehiye ila'l asqani fehum muqmahun
zincir yani yani zincir sanki ma zincir yani ki milyon o anqada milyon dergmen nişkin khunata vatabid yani yin vaştan yo hakarat bikir veya yo eziyet bikir o kadar yo sebep nuzul en ayet eno yani peygamber yo şu sure secdi venden Mekked enome o kadar vaş hakarat bikir ama desin li fikre kayna o milyon ina derse mil devamen o ayet yani nazil be en sure Yasin. O ayet diniz beni mahzum yani inin vaşt Peygamber aleyhissalatu vesselam be qasd kiştişiyor umme ve maşin vinen Mekked makişin o matrah elsin. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. Yani ma binateyino وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا hem vernit hem penir ma yo sad vrasht yani ma yo dias vrasht. وجعلنا من بين ايديهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. Çim yin magrot ve yin peygamber nidin. Ome yani be qas kiştiş ome ama peygamber nidi binateyine ma yo dias vrasht yani yo mane vrasht ayravun vakti kafir ve İslamiz vakti verayo binun benerten veya yo jadiyo tehlike be ki khatir humayaş mahayo gürekinse en ayet bu inen uca yo engel yo mane verazyon yani yo sad yo dias verazyon taraf yani mukabil kafir veya zalim şuma nevinun rere en ayet merdim işkün buğun vakti merdim yücad vazon nör vinayişse işkün en ayet buğun. Sebep nüzul en ayeti de o beni mahzum umme beqasd kiştiş peygambere. Çen gerin peygamberi suikast verazi şmane bizun yani Tabuk seferi Tabuk suikast verazi düyesten umme peygamber listeyinde Huzeyfe ba en münafık o şeveg leyletul mebit vakti peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ra واش فيج ين قصد كشتيشين كي حضرت علي جيد كوترا و ين آيات واندو مينين را يعني يو هر جروت اشتين برينو و مينين را ويارتشه ين نيدي حتى بون جروت يعني محاصرة كردب و پیوره ين واتخو کرده بیو هر قبیله را یو مردم شنزره و پیاکشن و حضرت علی اوجا بن جلوین ان آیره ان آیات نازل به ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله yani تو insan استقرار رضا الله جون خو اون ورتد نور سبب نزول ان ayetlik mesela Hazret Ali'yi به aya fedakarlık کرده ayet biniz إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين ayet düyes sure Bakara sure Yasin Beni Seleme yani yok kabile bir ininiz diye Medine'de bine Medine'ra mescid-i peygamber birib ve peygamber aleyhissalatu vesselam ümmü peygamber ve ya Resulallah mavazin biniz diye cumid yani iskan bikir ve uca ma kiyun khu behawan biniz diye cumi mavazin bir namaşe ama rar ma biriyo peygamber aleyhissalatu vesselam en ayet vend yani ve uca vendiren çünkü yok gumak şmerdin her gumak vakti merdim şin het cumiya yok gum erzunsa aya gum Allahu Teala cidiyor sevap nusun ahseynahu yani çi gumak şmerdin çi holayak şmakin ana yana nüştiş enizik zaf mühim gel cemaat en ayet zaten ve ayet sure kıyamet ve ayet sure infitar iti amelun makin de kısım yo amelak ma huwa verar şavta yo amelak yo khairuk ma wa peyun إذا أن آيات أشمار هنا ترجمة بكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين يعني ما محقق ما مردون كن جوني نحيي الموتى ذاتا جوني بيعيش هر وش حياة مات يعني جوني بيعيشو مرگ أث أي برادر عقل با خود آر دم بدم در تو خزان است و بهار yani ey kekme bireme yani bana akıl khub ya khusara khusur bana befikir her daim pediyor khazan yo bahar öst yani yo wisar yo payis pediyor verazyon haber etçinne takıcı ki temerte bir genç temerte bir benena kamil
آیاز مرد بی اختیار هجرت به هر چیز دقیقش به دائمات به دیو حشر و نشر و ورازیون اما بنه عقل خود بیار خود سره و بفکر خود سر بفکر انسان وقت خود بشناسه خود بفکر سه و او حشر و نشر هو ید ورازیون سه آیرا آخرت هین یعنی یو شکی شبهیه نمونن یعنی sadece o bana aklı خبير خسارة o her dem ya Rab az nisti behesti karvan az ender karvan yani nebeişra her dakika her saniye karvan yo karvan hoyun yo karvan hoşun yo karvan ma Çin'e sesler cevaplar emanigin ki es yo tek Çin'e ma kuncara ma o Allah yani o Çin'e beişra ma vraşt hone halkın efa'yina halkil evvel وهم في لبس من خلق جديد yani sanki o veraşta verin yani ma kafalne o veraşta diyenet şek ve şüphe yenöst yani kay şek ve şüphe şmaken yani az qifla قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم yani va sene veren ayet اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديد yani وقت ما بيو استو ما هلسيو ما بي يعني هرو پچو یعنی هونه کم ماکن گونی یعنی ان استو پرستک این ورترشو قل كونوا حجارة او حديدة تا جابر شما دمر بیس شما کراب المنت لا ماده او خلقا مما يكبر في صدوركم حتى شما یو مخلوق کراو دمر daha یو چو سالم دگیشب الله تعالی اونجا شما کن گونی او خلقا مما يكبر في صدرهم او يو خلق يو مخلوق سينت شماد يعني چم شماد daha گرد شما اخذ ببدل الله تعالى اونجا شما كن گونه او خلقا يكبر مما في فسيقولون من يعيدنا كم ما هنا اعاده كن كم ما هنا كن گونه قل الذي فطركم اول مره ايش ما هي برفرشت فسينغضون اليك الرؤوس ملخونا كندا فسينغضون اليك الرؤوس اوكي آیه هفر شما برشت او هونه شما کن گونه و این بحث که ضاف مهم اینک بنی محزون امه واش پیامبر بکش اشته این آیت نازل به اینا نحن نحی الموت و نکتب ما قدم و آثار و کل شیء احسن و فی امام من عمل ما یعنی عمل ما خو ورا شوید و آثارهم ایک شما پیین پیور عملو شما ما یو دفتر آنا دفتر ما اینو اون پیاسر yani zaten kitap ما نسین o kitabı ما نسین ما ayrı مسئول o kitabı dedim çare madnesi çare mad avunse ما ayrı مسئول نی çare matun için nüsi ama avg az nüsen kitabı ve vudi al kitab yani واحد o kitabı منشت ve umar naish ve vudi al kitab فترى المجرمين مشفقين مما وجدوا فيه ay yani zalim تبینن که او کتاب خو وقتی دید ترسین رجفین و بنیارا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ان چقدر یو کتاب نه کتاب یعنی نه یو قج نه یو گرد پیور عملون ما تک تنشتا پیور قاید بی و وجدوا ما عملوا فيه محضرة yani اوجا وینن او کتاب او عملی اگره که حاضر هين تشمونه يعني sanki الله تعالى يعني عملون يمكن يكون فوتوغرافين فيلمين اوجا يعني فيلم يقوفينن çünkü ترى دائما يون يعني تقرأون ترى تعملون قوفينن ولا يظلم ربك احدا يعني الرب تو همایت چویر ظلم نکن چنه شما کیوسا او دفتر هونشتا قید بیو و دفتر بن حاضر شما اوجا بینن اتیادیز او دفتر راهو بحث بن امام مبین احسینه استاتستیک yani عربی ایرد yani tek ما استاتستیک عملون شما ما اوجا نسن عملك شما خوا ورا شوید عملك شما و پیومه گل جماعت شما ان dönem peynir maaşnavın fayda nikon Kur'an fayda nikon خیر fayda nikon insan marş defteri qeflun o kadar new bu aşmar yuna ya yuna ayeti zuna sure infitar bismillahirrahmanirrahim إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُسطت علمت نفس ما قدمت وأخرت yani وقتی مثلا آسمون هونه نوره نیا پیرا دنگز هونه ورازی حیات هونه نیا پیرا آستاره هونه ورازی
tabi ana sure انفطار بعد قيامتك كما قيامت ساعات اسكنتيمون حلا اخير حلا بينه انا الدنيا ايرون ساعه اما قيامت بعد انا ساعه بعد خرابيش هونه بيرانيش او قيامت zaten قيام yani varıştış hareket kerdиш piyasarumiyiş piyasarniyiş enir mavun kıyamet yani ma saat o kıyamet kentiyamyon millet yani mün o şu Kur'an'da bun yani ve yasalunake anis sa'a saate peyin trapen saate peyin mergna dünya ki saate peyin o kıyamet ayrı ayrı çi kıyamet hune yani guni biyiş hune hayat piyaraniyiş ve o vakti Allahu Teala Musa alimet nefsun ma kaddemet ve ahiret vakti insan hune nevera beguni vinön zun ki çi göre çi amel xwa verar şavta çi amel yuva pe umma yevme yunebbe'ul insanu bima kaddeme ve ahir sure kıyamet ayet döskirin oraj insanın haber yana diyeceğiş çine xwa verter şavt çine tuva pe umma ene ma pe yön şunu yani evlat salihu yo hayrato yo hasenato Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu yo insan seni pe yo hediye ben şeyse şuma vakti yo hayr ken yo hasenat ken semet merdon khog yani ana dünya ra destin qarif yo ve uca pave yo ayet vendiş yo Kur'an vendiş yo hayr yo hasenat kabre yani berzakh alemid yani kabr mavun uca te kotra ruhin ho yani ruhu kabr yo irtibatin piyaust yani o aya giriyor roşnaya virazana çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ya çalı cehennem ya bahçe cennet yo ama eğer çalı cehennemi bilse yo ayet yo hadis yo hayır yo hasenat yani o zerre cehennemin kol bediyo zamanı yo cennet viraziyosunu rere zemaston vun yo hava bön germin zemaston diyor vesar viraziyon o kadar eğer insan ameli zaf khrab ama qiji hocir duaykun hocir holeykun Müslüman zerre pizara hecir duaykun Allah-u Teala yani giriyor hafife virazyon zaten pure hadisunu der hak fazilet sure Yasin mavend pure hadisunu ana nokta umma vatış ve umma şedinayiş ayaz anava yani hafif barin ben hafif yani barin ben şanek yani vakti şuma insanın erbun dek bay kurbun Müslümanın binun erbun hatta şuma dünyad Samet huwa bun sure Yasin sepra varşam sure Yasin o raja Allahu Teala barme mirkun hafif gureme mirkun rahat ayra gel cemaat Kur'an-ı Kerim rahmet samet gununa samet marduna samet meytuna Kur'an bunen Yasin bunen bazır pizara hem samet huwa bunen hem samet marduna bunen sure Yasin gel cemaat en çid مصحف إنك هم ما داست أن مصحف إن يعني نشتق قرآن كتاب قرآن بن مصحف سريت يعني سري هيرس شش أو تنزيل جورا واروميش جورا نزول يعني أو سري نزول دز سورة شراس يونا معنى يرى ما فهم كأن سورة Mekkiye yani sarı şaşın sarı hotun Peygamber aleyhissalatu vesselam dösiri ser Mekke'de tebliğ kyo ve en dösiri saronu verte yed yani işte sarı şaşın sarı hotun ana sura nazil bir ayetun yere mafahmken ayet düyesin ve ayet hiris şaşın bunun en ayet Medine'de nazil be çünkü mavala Beni Seleme yin ve mav وازن بین نزدیک جمعی پیامبر و اوجا بندرن هر خطوه شما هر گوم شما الله تعالی شماریو ثواب نسن و یزکین نومه yani cihud venert höt bina ayet hiris şaşınız hiris şehriniz bun Medine'de nazil bir ama ayet bin Mekke'de zaten uslup surezik belu Mekke'de nazil bir sure ve Mekkiye ama ayet puncenik mava yani sebebi nüzuliye avzik ayeti peyniye suret ayeti haştay ya hotay no ya haştay Umeyyet ibn Halaf mvala Ume astagrosu dasba kum enikön guni uca hiri şer hab ayete se piyabeste
ayet yani yo grup yo guruh yo deste ayetun. O deste ayetun sebep nüzuliye o bahs o tartışmak binate Umeyyet ibn Halaf o Peygamber aleyhissalatu vesselam vrazyon ay sara hiri şerhab ayet nazil bin ve o insanın mesela ما يوم منيرة خلقيو إنك بيو دشمن ما وأستغروت أوما ونكم إني كونغونيو تراوا يعني كم هيفر برايس أو هنا كونغوني بحثي دوام كون بحثي كو ما راسي آياتون دها هرا و آياتون بينون ما دليل اون و تفسير فرازن إن شاء الله ذاتا جيل جماعة قرآن يو قسم قرآن تفسير قرآن بينو يعني القرآن يفسر بعده بعد قرآن يو قسم قرآن قسم بين تفسير كن و ما إن شاء الله يعني جلسو بين يعني مختصر در حق أن سورة ماهية أن سورة را ما بحث که يعني چه قوني چه خصوص أن سورة الله تعالى ترى بحث كن ورني سورة پیامبره قرآن وصف پیامبره صفات پیامبره ياسين و طه اشمازون ان دنومه الله تعالى هديه پیامبر که يعني اما الله تعالى قرآن کریم به محمد خطاب نکن پیور پیامبرون به نومه خطاب کن مثلا یا ابراهیم یا عیسی یا موسی اما یا محمد نبون یا نبی یا ایها الرسول یا ایها النبی اگر ما بینه مثلا تلویزیون تو انسان ین خبردارش کن حقیقتا او حرمت پیامبر رعایت نکن پیغمبر işte geldi umma şey pastacı mesaj و ارد و سیما بشر انسان اوقده نیو yani Kur'an-ı Kerim'de bun قدوش ما يبينون خبردون اوقده پیامبر موندن حتی محمد وقتی تو و صلوات نارسه صلوات الله و سلامه علیه yani Allah Teala پیامبر bun ki zince şma yani Allah Teala çağrının her ra yani burnunuzu yere sürter. Yani vakti numen bir vende şu o salavat. Hatta ve hatta yok küçük şman numeyi Muhammed no pakı hatır mına yani cir hürmet bikin Allah Teala numeyi Yasin tabi ma vakti tefsir Yasin'i bıraşt Yasin sür az bine numi sür epey benden çünkü nume zaf manidar höt bina Taha ale Taha ale Yasin şmazun eniniz Ehl-i Beyti Peygamber aleyhissalatu vesselam iribun Ali Yasin veya Ali Taha inde nume Peygamberi Abdurrahman Cami enne söylüyor şereyi ve zaf veş esam Allah cami mabun yani Ali Yasin ve Ali Taha o inşallah ayı vakti ma tefsir Yasin'i gıbraşt ayı sor ma haberdun yani hulası kelam Sure Yasin kalp Kur'an'a Sure Yasin çand hab numeyi est هشتای هیره هب آیتی است و ترتیب قرآن یعنی هیرس ان مصحف این که اومده است سوره هیرس ششنا اما ترتیب نزولد چراس سوره چراس یونا بعد سوره فرقان و ور سوره فرقان بعد سوره جن قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن یعنی سوره جن نازل بیا و شورج چند ما beş بونسا yani hem göre dünya hem göre ahireted mar hafife verazana o sebep nüzul yedik mi va punç ayet çar punç ayet eni ayet bir sebep nüzul ama sure sebep nüzul için çünkü sure girda sure yani haştay hirhab ayet jest o ma ankada Kur'an-ı Kerim'in mesela ayet mübahale است mübahale çino yani lanetleşme. Sebep nüzulü için o ya Hristiyan ome yine Peygamber aleyhissalatu vesselam hiri roj piya bahske tartışmış biz der hak İsa ve İsa Allah şome Peygamber ve İsa ve Adem yani Adem bana bayk için Allah halka ve bir bayk halka Allah için bir bayk halka peynir Peygamber ve kıcın hu biren maz kıcın hu gen Peygamber des Hasan ve Fatıma ve Hasan Hüseyin ve Fatıma Hazret Ali grot ve şmaz biren ve ma Allah را وازن کم حضور کنسه کم حق سر نوسه لعنت الله و عذاب الله یسرم این خبر دا پیلون خواه پیلون ین و اگر پیامبرش ما دعوت مباهله که لعنت کسه مشیرن شرطون قبول بکرن و آگیرن مثلا سبب نزول ان آیت مباهله işte ana hadise o veya
مثلا يو آية سورة النساء ولا تكونوا للخائنين خصيما. يعني انقدر ان آياتون پیورنون تسبب نزول النزول سا تفسیر کرده شد انسان yani تنگونه ورازیانا کماسی ورازیانا. اوز انو یو مردم یو مسلمون صحابه شد دزده که آرد گروت تراوت به که یو یهودی نیروه و اوما و işte dizde bia okunca falan Yahudi dizde kerda eriyçi ardın taşına kiye tabii ki şeriat ve zahir göre hüküm kön nahnu nahkumu bil zahir vallahu yetevella serair batı peygambero yani ma be zahir hüküm kön ama kalp hez dest peygamberi serair yani esrar zerre sır batın demek zerre dest Allah ve peygamber vakti hükümde Allah Teala peygamber yani hiştar ke yani ve o Yahudi sücicinu dest falan kes ve ayke haine ken hıyanete ken tiyinir taraf gire mekir ve deste gire mekir dez eninu dez Yahudinu dez enu eni berd ki ayı ayra eğer peygamber aleyhissalatu vesselam ve peygamber umumen yo hata veya yo hata günah ayrı hata ayrı yani zikrim kerama buzun yani hatta yani kasten amden yo hata yo resayiş bibse Allah-u Teala direkt müdahale kün çünkü hem samet peygamber var hem samet Hazreti Nuh'a hem samet Hazreti Musa'ya en ayet Kur'an'da des inneke bi a'yunina yani şma hebbin çimul mat yani hebbin kontrol mat mahe şma yani çimma hoşma sara ayra peygamber püre çimyin çim huma hoyin sara masume وقت mabun peygamber hata veya günah veya nikün eno çünkü eğer yo hata bibse yo resayiş bibse Allah-u Teala direkt müdahale kün sebep en ayet nuzul en ayetiz ana hadise Müslüman dizdeke beşmil Yahudi ve yekerda peygamberiz hükümde Allah-u Teala peygamber uyarmış ki hişdar dece hoşdar dece ve ki agah ve diz ennu diz o bin ve la tekunu lil hainine ve la tekun lil hainine hasima taraftarı hainun mekin enkıda mesela zaf ayet Kur'an-ı Kerim'de est sebebi nuzul Yunus vakti merdim sebebi nuzul eğer nuzulsa yun ayet aşmar var mesela فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ yani şuma her kum hata bendir namaş bekirse Allah-u Teala oca hazır nazır sebep nuzul için şu mesela yok kısım Müslümanın het Medine ve hareket kenen şu tarih tuyun ve kıble ho enhata tuyun ve ho enhata tuyun het mesela şarqa garbiya het zemmiya het rejvetişe rejavida namaşe şu tarih tabi nazon o أنا صار بنا يعني مناقشة ورزة أيوة أنا تيورش أمي پیامبر tabii ki zaten فقه دزني بقاعدة تو وقت يوجد النظام قبله حكومات سكون حتى يعني قناعات حاصل بس دين إسلامي دين سماحة شريعة سمحة يعني شريعتك الراحات كم حتى تر قناعات ورزة وحتى تبندن نماش كان الله تعالى هو هرجت حاضر ناظر أن آيات ناظر فأينما تولوا فسمى وجه الله يعني هر كوجش ما خو بدكم حتى سأل الله تعالى هو وجا آيرا آيتي قبول آيزي قبول وقت مردم جهد غیرت که و یوجد قراردا باشه اگر پحسه که یعنی او قبله جهت یونش biz dahi hin o namaz iade nikün çünkü Allah-u Teala her cat hazır narı sebep nüzulün ayetiz enno. Gel cemaat qedum mava inşallah ma Sure Yasin ha o dersi dined tefsir Yasin kelime Yasin ama ders bekin o sohbet kin teker teker ayetun ye ma izah kin çünkü milletin ma şar ma insan ma ana sura zafunun kalp Kur'an'ı o inşallah ben kalp Kur'an'ı kalp mazik ihyabın o ana sura göre ma kalp kudiz ca bece o Allah Teala ma aşmir Ramazan zaf ne manda ana aşmir Ramazan yani mar hayırlı uğurlu bükür zulüm sitem günah harışana ve qıcık kişinin Allah-u Teala ay zalimun vernit rabür ama mazik mesul Allah-u Teala yani kahru perişan bükür tamamın Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat Allahümme ensuril İslam vel muslimin ve ahsulil kuffara vel munafikin ya Rabbi yani müminun af bikir mağfiret bikir müminun muslimun av kafirun ta kahru perişan bikir ama mesuliyetin mazik zafa o
خیانتیک یعنی ای پیل عربونو اسلامونو مملکتون اسلامون هیکی نیست که یعنی ماسک پیورنون کتو ورته ماسک پیورنون یعنی گنوعر یعنی عندك ذلت و عندك خاینه و عندك عجز و اناز نبنا یعنی زر اوکراینیاد دسروند یعنی حن سیویل نمو کشتش که زر داشموند هیرست شراسون زار کشه و خبرون خودونو اینکه این خبرون دارتوه الله تعالی tabii ki نیز her insan را پرتش مدی آروی مثلا میارک صبای ببر konsolosluq İsrail'e ama خوشنا yani protesto که واهین ان ظلم بس yani دقت dünya boyunca ان ظلم کوبن ama Allah Teala yani ما عفنكن أنا جرا ما بزن أيج يندسر يو إمكانيوني كي فيني جون رشنايش بير فيني قتال بير فيني ظلم بير أو أي نكن حتى رهم دستكن آلي كاركن الله تعالى أينز قهره بريشون بكر والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.